سلام عليك يا عائشة زوج رسول الله وأم المؤمنين يا عائشة يا ابنة الصديق حبيب رسول الله أنت قلب محمد والروح كالشمس تشرقين بالوجه الصبوح يا أمنا الحلم والمنى نلقاك في العلا أمنا ketulusan cintamu pada Nabi dengan baginda kau selalu tulus berbakti selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah ummana akhbirina bihadithil yasiril qulub sayfilana nabiyana bisairid durub kam nashtaqu lahu ya ummana kam natuk ya ummana kam natuk. Takkan cukup gambarkan kemuliaanmu, sosok wanita teladan hingga nanti. Beliau Aisyah, istri kesayangan bagi Rasulullah. Sungguh sangat besar pengabdianmu, tiada lelah menemani syiar Nabi. Banyak hadis telah kau riwayatkan jadi tuntunan kami. Ummana ketulusan cintamu pada Nabi dengan baginda kau selalu tulus berbakti selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah ummana akhbirina ya hadithil yasiril qulub sayfilana nabiyana bisairit turub kam nashtaqu lahu ya ummana kam natuk ya ummana kam natuk. Ummana ketulusan cintamu pada Nabi dengan baginda kau selalu tulus berbakti selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah ummana akhbirina ya hadithil yasiril qulub sayfilana nabiyana bisairit turub kam nashtaqu lahu ya ummana kam natuk ya ummana kam natuk.